عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابضة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. Miyaka puun ki an Nawas ibn Sam'an miyaswatun swallah miyaka puun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam piteruyan aya kapiu pia nasukapia iparangai na aya kadustaan na sumbebekurun na ginawangka adingka kabaya ubakato kawi umangatau pianutu li Muslim. Gumiyaka puun ki Wabisa ibn Ma'bad miyaswatun swallah piteruyan amiyaka talingumaku ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan amiyaka umaka ay pagi seekas sumapia piteruakan uay na piteruyan ayad na isingka na supus oka ayamapia na sulumilin tadun suginama agur merenekon supuso na ayadusa na sumbebekurun suginawa agu anang-anangan na unupuso sa apia penekiyo ku merkau mengatau. Miyaka puun ki an Nawas ibn Sam'an miyaswatun swallah miyaka puun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam piteruyan aya kapiu pia nasukapia iparangai na aya kadustaan na sumbebekurun na ginawangka adingka kabaya ubakato kawi umangatau pianutu li Muslim. Gumiyaka puun ki Wabisa ibn Ma'bad miyaswatun swallah piteruyan amiyaka talingumaku ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan amiyaka umaka ay pagi seekas sumapia piteruakan uay na piteruyan ayad na isingka na supus oka ayamapia na sulumilin tadun suginama agur merenekon supuso na ayadusa na sumbebekurun suginawa agu anang-anangan na unupuso sa apia penekiyo ku merkau mengatau.